بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. Society for Mafaru Development adi Fatis Jamia Gulige Mire Korea Migindewe Dini Forum Adosa Madayan Tibewi Lobudi Akhona Khtum Adi Mi Forum ga Penalistu Nebutuga Daire Deva Alon Mega Lobudi Sheikhu Faiz Sheikh Muhammad Musa Adi Sheikh Mutamin Ahmad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ade mere alonu mi baddal kolli warabba shawwari mawduwakage alonu menge diriguluma warabboda gulif laami fawa mawduwakage alonu men horiha MMS beenu ne bawe hayatuga ufawerikan hasil kora ehme alonu menge merege mawduwi kutugas metti ufa kurashe alonu terega by Fahara, he found Nani Deen very Umaki, Nota Islam Dina, Urumaki B. Algonumenge Ufataka, Algonumenge mi Hayatuga, Algonumeng Benuma, mi Munifu Filuma, Mikankama, Eki Kichaka, Horas Selegin, the Kamegi Gotuga, Deen very Umas by Fahara, by Farataka me, if he from Yunani. नमवस हकीकतुगा इस्लाम दीन की मी इंसाना के तबीयत रियाय कुरविफावा दीने मेरे के मी फोरमो अलगोडो मी पैनलिस्ट ना कोरा सवाल तको बल्लो बड़ायन तिब्बे में हा बेफुलुन्ना कबलुन्ना मी मौलूगा वरा साफ को इस्लाम दीनुगा मी कमुगे तसव्वरो ओडो फिदागे दान कमालगोडो उम्मीद करो इंशाअल्लाह Ekamu mirege forum ga maganu godegga alwomen ali alwadani hagigi ufaweri kamaki ko bakama ekeki munasabattuga muslimu ufafaru quran jehe rangal wettaki ko bakama ekankamuga kaneli fawa hududu tagu macca ituru waqtu nunaga forum ge fortuma suwalagen algodu kuriyadana Miswalo alon mikolani alon panelist fan Sheikh Muhammad Musa. Sheikh alon mi fortama swale ke gotuga mere mi kandala hame swala ki mi Islam dina ki mi waran harukashi ufa kuruma hinitungum manakura dina kamuga bay mi hunnan hiwefa ove Islam dinuga ufa fal kuruma munifuhi filumge haqiqi tasawwur ki aslu kubatwa. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد في الأولين اللهم صل على محمد في الآخرين اللهم صل على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وعلى آله وأصحابه أجمعين آدميري كوريا ميجندوي فورمغا كان فاهموا موضوع كي حقيقة قالوا إمن نبس ورا مهم موضوع وفاق راشد मी मौदू के दरुं ती पुरम सवाल की वसवर मुहिम सवाल इस्लाम दीन की एक गो तकव्वस उफाकुरुम मनाकुरा दीनु अदि उफाकुरुम कुरसला दीन ब्रस्नु अदि औमन्नं इस्लाम दीनुगा हकीकी उफावरि कमकी कुंकमकुं अन्न कमकमस बयान कुद्दीफावनी अदि हकीकतुगा इस्लाम दीनुगा औमन्नं एकी कंतत्तहुगा वरबुला उफाकुरुम अंगवा फावसे बोई एगोतुं औमन बदालमा हिंगा एम्मे बोलो उफलकी को बातो इंसान कलिबे एम्मे बोलो उफलकी मान अल्लाह इमाम हिदायत अल्लाह सुब्हानहु व तआला हजरतुं हिदायत लिबुंगई व रब्बुल उफलंगई एमा ए उफा हासिल बगन दाहिद में पुननी वस अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाजा वमा कुन्ना लिनहतदिय लौला अन हदाना अल्लाह अल्लाह हम्दु कुरमे
الذي هدانا لهذا إلهي أحرمنا مدينة هداية بإلهي وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أحرمنا الله هداية ندبنا ما هداية اللي بنو ميهم كتريك أحرمنا ويه إهم بما أرمن أفاقرم مجهني أرمنا الله سبحانه وتعالى حضرتهم هداية لبنيما الله نبي صلى الله عليه وسلم الله سبحانه وتعالى أرمن قات رسول كما يجب فنوبي إكديك فان صلى الله عليه وسلم matiyari agmai sunnatu ke kanta ta'umin nang ingum eyu salmu warabodang faqoran jehe kami adi hamaya kiritu Quran dasuma kiritu Quran mafhuma Quran kiyo rangal inguma mihriyo salmu faqoran jehe kanta adi midinu ga ahkam ta'umin nang inguma dinu ga alukan tatta Quran inguma mihri adi ham warabodang salmu faqoran jehe kanta adi muslim ummai eng ummatege gotuga koriyarada manzaro fenumaki alumenge hita warabuda finikan anna kame warabuda alumenna ufaviri kan genesde kame adi alumenge aila tahuge meduga alumenge aila tahuge meduga aili gum badahi fa otumaki maim bafai na darin kiyamam huma maim bafai ge basse huma edarin ta'lima ahamiyatu kan di kiyawam masaki kurma ta'limi gotung riti nang hodang Kuriyarun tang hoda ikudi masai kurma mihri wasama komme mamme koppe kufa Quran kanta tayeto ema migotung Islam tinuga alumuminna mi ufa qurasha mi mawduga insana kalibene hagigi ufa verikam ge tasawwur Islam tinuga mioti warafla daira gaasa mioti Allah subhanahu wa ta'ala kiritu Quranuga wahyi prabu angawa fawe Man amila salihan min dhakarin aw unsa wa huwa mu'min mu'min ke gotuga hore anghene kamga wis firihine kamga wis salihu heyo amal koffi kamga wanama salihu heyo amal koffi kamga wanama anghene wis firihine wis mu'min ke gotuga hore fala nuhiyannahu hayatan tayyibah fahi rangalo hayate hamakaro rangalo hayate enam war koddewa husime ufa faagati kan dibigam warangal hayate enatima Allah subhanahu wa ta'ala bi warqad dibwa husime den ufa rikam ga hagigi mana ufa rikam ga hagigi mana Allah subhanahu wa ta'ala ti bayan ko dibwa kir Quran ga midanna wa ayatuga Allah ta'ala kir Quran ga wahi qurba angawa fawani qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi Kadek fan widal washe mai Allah ga fadlawantawi kama ilah ga rahmatattaka ibahi Islam dina kiritu Quran attaka mi arun ufa Quran je kantata qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi Allah ga fadlawantawi kama rahmatattaka ibahi Islam dina kiritu Quran attaka fa bidzalika falyafrahu fa mikan kan hasidun tiyabani ufa Quran falyafrahu Fabidhalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un ekankan Islam dinuga niumata kiritu Qur'anuga niumata hidayata mikankan huwa khairum mimma yajma'un tiyabami duniyaga ti ekkura ekkisavure tiyabami duniyaga ti hoda ekkura maadi ekkisavure mikankan ma heyo kambulovegemve ema ufaverikam ga hagigi mafhumaki kobakan tasawwuraki kobakan kiritu Qur'anuga mi ayat takum basmoti warar rangal min nasaf engem moti ade de me sheikh jawab de virga hama wara boda muslime ke haysiyatun ufa quran jihe khantatta wara boda sheikh fa ko devi algon men hama mi mawdu ga wah ka dakka mun dairuga handa kullan je kam mi ufa ko majako migota munfuwi filuma mikantu toga terega alwalme rahmat terim mes ebbay ko ne bay kan iba waraboda iba mi ufawer kamuge wagut tang iba eda kore amay got ek ko ne ka samasa kulluma bay far mi kan kan se bade ena mes bay faharang iba mi kan wara gos mi hisab to ko se bade ekamuga bay farang haddun netegen da faharu se bade ehema aron mi sheikh mutamina biswal kolani ko ba to mi ekakwaneka kami samasa ko mi majakuru muga muslimun gengulen jene minganake
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. هذه مفروض معنا موضوع وفاء كشمنهم شيء وأرى مهم وأحيي كتاب بقرب الله في يوم الكلية إشارة على كل بيرم أصل مسلمك بحيثيتهم أمامنا إليه وأرى مهم كمان وفاء كرم أصل أمامنا حقيقي وفاء واجه أنت أمامنا فينا أمامنا بارك نفهم وفاء بان كرمني وفاء لمن بان كرمني ولا الدنيا بيكم كتب أمامنا hakiki ufawarikan genesti fawa Islam dinu genesti fawa asto hakiki ufawarikan awamen dunia madiyata mabara kuswa unke sobum hakiki hinna majnuma ufawarikan arakina memna manani fandur fani ehinna majnumuge foni nirukan nazzai warakina memna bani mulibeka warakina mehu enna ulang ufawari komme miyakwas diriwalani wa ufawari diriwala hoda eniyatula masakke besko kada masakke korani duniya yotu masifat kakos wala guna masakke korani abedari na ufawari kan hoda eso awame komme miyakas war ko eskurane awame yaha por masakke duniya yotu dari na kakas korani hagigatu ufawari ufawari kam ke aslu hakiki ufawari kam bina ko Islam wa ka shay ishara ne kurbi ke Qur'an Islam dinan ke aslu hakiki ufawari ali hamaykum Allah haduma kuri ma ile ufawari Allah subhanahu wa ta'ala hadumakum ila subhanahu wa ta'ala kutub bima ala ile lazze ufawari kam tasawwur usmu ila ufawari begin शेख इस्लाम ابن तैमिया बिदाल फनी दुनिया का स्वर्ग नवादिन जमीहा का शेख आखिरत का स्वर्ग मिले दुनिया का स्वर्ग दुमा की एना इलिबे उफावे का दुनिया का इलिबे उफावे हम के बाय सलफों को बेकर मिदावा बिदाल फनी तिमन्ना में निवले उफावे का बाय मिस्कीन उनका स्वागी का तिमन्ना में मिट्टी भी उफावे का तिमन्ना में मिट्टी भी दिखना मुझे एगे नामा दुनिया के बेरिंग आदियों के जारिम काटिंग भागवाओं को क्यों से उफावे कमाई ना जो हर दिन तो हो जा पड़े फगी हो गई एक अल्लाह हाथ में कोई बात ले इन मजमू के अभी भाई बेकर मिदार वाकम गवानी तिमन में ना आदे भाई बाबूत ए बाबूत तो के ये इन मजमू गीता मेरी महिता नारे सुन के गांगरी हाथ उफावे के जोड़े देता हो माने की दुनिया के नियम ना कर अल्लाह हाथों पूरी मा इबे उफावे कमा हिंना जो इबे कमा ए हकीकत का हिंना जो हो देना इबे रेडियो वाले अल्लाह नजर से अल्लाह मिया कुत्ता नवावर का दोवावर का मुखा मस्मान मिया कंबो रुमा हासुना मी हुरिहा का में गाने अल्लाह है ना वा दुरुंगे सो एमा अल्लाह वा कुत्तो मुंगे उफावे का सुनाना बात इसमें बुखारी नासिर को रब्बे ने दिया हकीकी बुखारी नासिर को रब्बे ने दिया अल्लाह तमन्नी अल्लाह सुब्हानहु व तआला हदमा को जिक्र को किरे जिक्र कुरान है को तुगा एना wan jihin इसी तो कुरान का अल्लाह सुब्हानहु व तआला वही को अल्लाह अला बिदिक्रिल्लाह तस्माइनुल कुलूब dan nashi hamakashara hittaka hamajum yastin Allah एना एक असल हकीकी हिमांश एन दुनिया के कोपे कमाकी वागुतीच ए हिंगा में जो कमरस उफरे कमरस वागुत बड़ा को एलिबे फाई फिलाना ए दुनिया अल्लाह देखी बगे दुनिया अल्लाह सुब्हानहु व तआला देखी बगे एना दुनिया में कोपे उफरे की ए वागुतीच एकम अल्लाह हाथ को के एलिबे हिंगा जो ए दान आबद दान लिखी मांग एमा ए आवने उफाले हिंगा में जो बनेफिना इन फुरका में दा बेरे नाने दे हिंगा में जो ए आवने हिंगा में जो गौतम आवश्यक है हिंगा में जो अदे फखर फाहक की कोई फदाई
mi dunia ufaha kurmoga awanen epeka samasa ko maja ko kedo Islam dinaga khud de bahwa kan adi sunnah de simene kan efariga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke hadiran hijrah ko pakkan anani sahabe kada ebeka ko wadaya kana rabeka de laluga honnani paiki amam de kya bai den Ais Rasulullah SAW menjadi kado faiko kado kolekta. Aisyah Rasulullah SAW berada di mereka aku mi kado kan orang yang kelihatan hadis korban sama-sama. Lalu masalah yang kado kau lalu masalah lalu bagi chief di bawah kado kan. Ini kita kelihatan jawab dengan masalah nek falen di mana kan. Mereka difahami di mana pun. Mari sama-sama ko Islam tiada hutta depan ekuari metere komunis wala sama-sama ko musulman jehe. Nama bes ega ebabri adam teke ebabri karawa ufa ko maja ko ruga. Para kina ada betul ko metere ekatan ega toge ekuari noana. Adi epes mi ke abura kana noana. Nikah ada syarat ke kana wa febe bihun eka kwana kaka ni be ufala kama no yo eka kwana kaka ya ko disugro adi si ke turun ufa fa ko ga dawo kawai kaka ko bitu kana wa fa wis ngi ආදාරණ ලොකු ඉතින් කොල්ලාන් ගේතොතින් හගීගතුගා මේ ෂේඛ් මුතමින් ඉදාරි වර හගීගතේ මිහාරෝමන්න මිෆෙන්නනි gina mihun hama mitunie gufatan hodum ga awadni tiweta mifennani geto deme vidali fadain duniye ga mi ufata haki neti fanawe dan ichemmi akhiratattaka hode ufalen gai temi unna nufalaki Allah taala kirt Quran ga wahi Quran ga wafoni gul mata'ud dunya qalilun ade fa vidarwa duniye ga ufalaki ai dadi kuda ichkai والآخرة خير لمن اتقى ولا يظلمون فتيلا أدي آخرين الله تقوى روامي كما هي كمبودة كودا ميمور بسنيونا بإنسان كمن نقرأ إميما مي دنيا الليبوا إكين نليبين إكا كونه كا أولا إكا كونه كا غواغن دعوا كو هنتو مي كان تتهوغ هبوين عربي هم ميولاني مي كون كمين مي دنيا Arumen heo wah ke mi arumen kurendeng ufawari kan dunia ke ufatan libunas arumen hama wakiwidan icheng arumen akhiratu ga hama manfaat Qurani akhirat taka ufaleng hasil wa kame kurifo ikama banya arumen kam fa kulun ben ade wara angalo wah katke de fon se hissa kurovi muslimun mi ikabana kaka mi maja kurumuta samasa kurumuga rakata gan jetan kan kamis Syekh Mu'tamin Isfahat ko dewafi adi Syekh ke jawaban hama Syekh Musa se turkul devi hama para muhimmo point take alwon men muslim ga haysiyatun miyadumi ufa kuranje kankan alwon men bujhe hama ebe fon edan nawahen diniganna sabaki alwon na miwani war boda ekankan hadane tigen gossa henna mas Allah subhanahu wa ta'ala ki Qur'an ga denne faden kankan alwon ma ko imati anga bayan ko dewafa den alwon mi muslim mujtama takuga alwon men eba faha koramo detto dini munasabatta amma komme rahega sama komme qawmigga wesba faha koramo baade alwon suwalaki main Allah muslimunna ufafa kurmattaka mi dewafa wa deidu duwastakuga muslimu ufafa kurumuga gengulen jehe mingadu takaki usul takaki adi ega sunnat takaki kubatoe Syekh Musa Muhammad Musa jawab dari Al-Mahdi Allah subhanahu wa ta'ala au min taka dini gotong al ufa Quran warang khaso de munasabatin mati mi warqat de baba mi syariatuga mi dinuga egotung mi de munasabat balar wai fitru eid adha mi komme munasabat mi annani furatama waram matiri mai arokama kha gulinga
im furta balma hinga fitr eid fitr dimendani ramdom mahoge barakat ramdom mahoge roda galkama gulige mennani emma roda mahu almen roda hifa ed wastam mi hamakolli emma ballawa kya bodo ufarin haslugen dane kamengei ramdom mahe ferni sure mas nimenden e mahogalme duad roda hifi real kan kofila etkadilera hod mattaka ehima e mahoge duwasta hoga roda hifa real kan ko kantat ko den awmen nattaka Allah subhanahu wa ta'ala maslim mal mufahoga ufawer duwahi milapani ei eid duwas timaga hayatuga faafa in qura komme duwahaki ilmore midalone eid duwah kabbegendane ema mi furtama fitru iduga munasabata behegotum Allah subhanahu wa ta'ala miyankawani walitukumil iddata yabanu mahuga adadu hamakuru mattake walitukabbirullaha ala ma hadakum adi tiyabamina hidayat devvikam maccan Allah takbiru kiyawo mattake wala'allakum tashkurun tiyabamina syukurukum o mattake ema mi matir munasabata dabba famiwani awmen emahoga adadu hamako Allah subhanahu wa ta'ala devvi nimaita mate handamako takbiru ki Allah syukur ko mattaka iyato dan kameri adha hajjuge materi mai alkama goligen mi anna adha id awmiken bodo eid ei hajjati warabbura alkame e alkan nimigen anna mi haya behegutun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadis rabbani ena mabrur hajj libijje kamga wanama ena emburi annani raja'a kayawmin waladatu ena ge mami hag wonu fambi dosfadainne enonto aneka hajj nudevitibe mi honna besama zul hajj ma furtama dihadwa sawaba dharmai furigam wad wastanne ಇದು ವಸ್ತುಗ ಹಮ ಅಳಕಂಕೊಂಗೆ ಸವಾಬ್ ಹಾಸಿತ ಮಗುತ್ತಂಗೆ ehwima hajjuge materi main alokama guligen arafah duha fahuga dem yannani Allah subhanahu wa ta'ala muslimna mi warakat devi adha itus dannamanto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Madina hijra wadagen neviru ekade fana feni wadagen nevi Madina ga hulurin deduha fa kuram dani ebiyon kuliwar tak kulag fa ko kantasta kuram dani de hadis hokuravi tiyabami hunti faah kura deduha kon deduha toti ebiyon dannawani mi jahili zaman suraham faah kura deduha ebi hadis hokuravi nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad abdalakumullah Allah taala nabiyya sallallahu alaihi wasallam ebiyon namyan angawani hadis hokuravani innallaha qad abdalakum bihima khairam minhuma Allah taala hamakaron teba metaka thia dedo ga badalu evre heyokam bodwegam wa dedo wastafi ay yawmul adha wa yawmul fitr fitri duha adha idus imam mi dedo wastafi yedo ema fitri duha adha duha ki muslimun gufa ko mataka Allah subhanahu wa taala wa dedo wastafi itu dua kalau mi ufa kurang kongkotaka, pertama awalnya komme munasabat mi fahani alokamaku, nama tu fatihah awalnya boleh jamaah tekam ibani ibbe alokamaku duas mi fahani, program nani eka kone kaka ziarah kurma, sedekah kurma, mihun ka haj benuma, enonto, mihun kos Islam mihun ka eka kone kaka sedang kurma, baru orang baru gina kantet tekam bekorani. Miri muling sawab di bekantet tambiri dan nikam badlawa mi tannon to ramdo mas dimenden alakam gatibi dengan aneka ya poga harwado sabban mu harwado sifan Allah subhanahu wa ta'ala yang gawani ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa la tubtilu a'malakum imam jami istakunna tiyaban Allah rasulah kiyamam wahe tiyaban amal tabbatul kun lasha buddhi veriyo kan Quran gotto ei ramdo mas ekkon roda hifa fa la yadgade rodam bas masai koffa
de ramto ma fo ayam foratama dos iduga munasabatuge kiya anghelna firihun tantan ngebe wajiduwe faadu kuliwortaka kibula de jinsu ga mi honna shaga golibe kobato alunge heyo wisnu alunge heyo buddhi kobato subhanallah islam diinuga komfada heaven almenna otima allah subhanahu wa taala mi matveri eid duwas mi war kodwa fayoni embi ma ikotakabus diinuga kandaruwa hudutakum deoga almen nuwa mi pada kantatta qura iduga munasabatu vekiyafa yeto bay rarruga kongule bay kantatta almen ko sengi fay ko egutum de ngalona kanne ga mirahuga kantatta ngonna gote bay rarruga badlawa idu ama devahumi mu wakin sayasadani devahumi mu wakin sayasadani eka idu mennani ki ekora mihung ekoi kurang deddo mihung ekoi kurang mihung ebawan da kurang idu mennani idu ama wakiwagan nam itu ahram hadasa ebur kalim hadasa ebur ahram hadasa ma mirwa deddo mi wakiwagan ne je kamil to me subhanallah devahumi mu ekkon ndo sayahadan je eko bayar rahu ingat to hama hakikat gawas sayahadan yuswaki aneka kuliwartan hama ebba ka wahade yang hama devahumi mu waki wahde mi kuliwartan rawa dan yus dan khas ko mi yeduga munasabatu ga mi kuliwartan ka alma warapoda pistan ke gitu ege terega ebori hama alma warapoda kambodo je ka ala kantatta ke bori aw ekama be hegutum wahaka takam benu be naw sallu akh mutamin ya citan nawar mufawata ade shehu ne faa ko gota wala muhimmu ade shehu faa ko bi asmi de idu ni asu wala poda Allah subhanahu wa ta'ala wa mati de alkamka purwani aiswa de islam kamge rukutaw tere hine wa podo Allah nabatuga wa adab de bawa de alkamka gulin ni annan ni idu ayma de almana defendani idu ke munasabatuga furata almane amilla nafsu qur'ana sunnatu ke kas dalila nedi hamekani amilla tawbiyatu ismalis ini mai alqamaka gote Allah subhanahu wa ta'ala muslimun ufahamu debapan ni deduga amune terega amukom ni fafa kom ni ule kuitta ei kamudan tama ekani tibe ko ke amilla sibulin be no kojes fitwatum nasengera kamuda kane mi deidu adi enunas komme ufaare kane faal ko ni islam dinu Allah menurut bawa betul mata Allah subhanahu wa ta'ala kana bawa intabuga ehun nama awane kamaka gulige mai alokane ada tofa ikura anta asal kura misalnya rodamas rodhiba rodhiya kamko mihunya kamko itu do Allah subhanahu wa ta'ala ege dalil kurani awalnya amalkan Allah subhanahu wa ta'ala kabul nukro pa kada ini bidar wani alokane kabul kurani kam kawana ega kana alama itu kurang alama tadi ena alokane tere huna waktu kana alama ena alokane kura yo alokane kurani Allah ikhlas terbentuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunnah ke bodan alokane kura gadi ekam tampil surja insyaallah ina kamal Allah kabul kore dewane moti alokane nimunima alokane nimunima denge na amale hurikina ema umrah ka bosres hajj bosres ramadan rawati fafes ini ke faham ena gamal tanun na batakum Allah subhanahu wa ta'ala gazatura ena gamal kabul kore di muto ade kamay na kita ini alamat ikam islam mi ma alkama fahuka Allah mungkaratu betul betul boleh anta kurung yang dari kurang aman tak kabul nuaka nuaka kami Allah subhanahu wa ta'ala ilah syariata fatabayaku bahkan ki misal kan awan dunia nisbatum
दुनिया के मिसाल आवने गेट का बाय को भी गई नहीं मोए पर नहीं होना इन मस्वाने एहिम इब्तस महिला नुकरा बोर्ड खारत नुकरा बोर्ड इनायत नहीं होना दीफा एनिम एमस्दो के करामत जगुम फहुगा निम्मा नाफा मी हवाल ऊपर नहीं होना उफावल दोरे बोर्ड ये दो है एक खला एक हम इंतजाम कोई परातुम हुई अगवा आजा फिनमा इन्हीं मोते में बिहार जाना आमा अल्लाह सुब्हानहु व तआला इधर शरीयत देखो लोगों का काम का निकल के नहीं आता एमा मी असुनी अलकमा बोलने मेहनत है ये तो हम खराता अवगणना निवानी नून आले तो है भी हम दोस्तों का भी पूरा हम खराता कर रहे मां बोले जगह में बिगना है अल्लाह सुब्हानहु व तआला शरीयत गुलिफा व का गुलिगी निमु खराता बिगना अरुणदी पूरी गिंदम बेनंगे तो मैं आर्मी मुजितमो तो होगा खास को मी इस्लाम मुजितमो तो होगा फाहिश कंतत फेत्रिगंदी में लोभी पूरा भयक उड़े इनमें हितांग कुरंजे कमा की मुस्लिमों के तेरेगा मितिबी मुस्लिमों के भयक फाहिश कंतत फेत्रिगंदी में लोभी पूरा सुभान दमी किया नरक्का तेरे कमे अल्लाह ताला की कुरान को नूर सूरत का वही कुरान का फवनी إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا हम कहों इमाम बीन हो मैं दुगा फाहिश कंतत फित्रगंदी में लोभी पुरानी हूँ फाहिश कंतत फित्रगंदी में लोभी पुरानी हूँ लहुम अदाबुन अलीम फी दुनिया वल आखिरह दुनिया आखिरत का वेंदनी अज़ाब उठे ली हम ये बात खास को मिहे अन्ना मतियोरी माय इस्लामी मुनासबत मी मुनासबत का दिमाग तिंग माँ फोर दक्का लाफा कुड़ी और तका आची मी कुड़िया गिंदंग उड़े दीनी हुदूद के तेरे पनो गोता कबस मी एम्मे खंबड़ वंजे है कमकी ये तो मी के तेरे हम मुनकराई तो वन्ना गोता मी हम अखलाकिया तो हलाक वदा गोता दीन का मना करबा और कांतत मी के तेरे के एकलेवे गोता उफाफा कोमा कंकं गिंदम उड़े ते एम्मे खंबड़ वंजे है इफर मी हक बोने ईद दुआ हिग्गा तिमन्ना मिफर फाहुदिया के अलकम बस नुकरो न मारन रखा सुवाल कोल्ली है बोने ईद पुलिवर तक तैयार हों हदा ईद पुलिवर तक तैयार हों हदा के फाहुदिया के लायत कदीर हो दम बस मावड़ का मशक्कत नुकरो दम बल्लवा ईद दो हिगा दिया कम ईद दो हिगा दिया कम वारा वर्गदे अंगुज पुलिवर सोए मालिम बस मी हूँ ना से रहोगा ऐसो पे आवनी इधर स्टेज वो सोरम कदम हदाला मीरे तन्नों तो मी को बेनों भी अंगना को बेनों भी सोपजंता ये ना फिर भी हम मुदा दिखा तो दाखल हुआ ये ना फिर भी हाँ आगे अमर नुकिया मंत्री वे हिंगच सो लाइव को मैं दक्कनी मी हो बेन्ना फिर भी हाँ करी उन्हीं कम को दाखल नते हरे गंगेनों आहमुन फिनिचे फिर ही ने काइटंडी मती ऊपर फिर ही ने काइटंडी मती हरे गंगेनों ऊपर फिनिचे सोग फोर गदल गिंगोस स्टेज होती लवकियंती मी हम बिल्कुल अन्ना है देन मी नका मी हाँ उस मेरी स्टेज हरे वालों तो कम फिर ही ने काइटंडी मत चल रहा है इले फिर ही ने काइटंडी मती भी है काइम बक नती क्या बोलते थे मुंकरा तब मेरे सुबहान तो वल्ला मी कुड़ा तिंकुती में मम्मे गे दिया था मीना फिर भी हमें ना वरे कॉफी कावली सोड़ के दी क्या हिताम कुड़न जाए कंतत तो मेरे है ना तो है माँ इस्लाम दीनों का उफा कुरमा मिकंतत तक अल्लाह सुब्हानहु व तआला मी दीनों का अड़ों में ना ए कोई माबूत है इंत के कंडर हुआ दबा ए इंत कुम बेर नुआगुत मिकंकं कुरन जेहेनी ईद को मुनासबत के किया फा फित्र ईद आयमा दुहा ईद आयमा बोटे इसराफ तो वैसे बकरवेंगे तो बोटे इसराफ तंग बकरवे बाय रर का काउंसिल तकुं रही तो नटका कोटिंग जेहे वरम असासी बाय कंकंग के बहोरे मिकंकं नुकोद्दी ईद आयमा इल्लक दिलक रुफिया हमें कली हवाए रोमा
fas minute ka hawaye maka illa kadilak subhanallah ya bihama israf ke kan tadmiri Allah taala ki Quran ka wahi Quran ka wafani wala tubaddir tabdira innal mubadirina kanu ikhwana asyayatin wala tubaddir tabdir at-tabdir maane ki Quran wa kharad ko Quran wa kharad misalaka एक पूरा खरद पूरा मुहिम कंकंगे पूरे हम एफायसा खरद पूरा हुट्टा एफायसा खरद पूरा मुहिम कंदत तक हुट्टा ये पूरा माँ आधा है कंदत तक एफायसा में खरद पूरा नहीं पूरा नुजी खरद तक इमे अल्लाह ताला कि तुम कुरान को देखा है तो नुकुर मांगवा इसराफ तेरेगा बाही में निकलता नहीं एमवी माँ वरब बुड़ंग इसराफ के कंदत तक बाद अनेक आम मुन्ना वरब बुड़ंग उन्दगु वागोता Mimun nang undagu kurung Islam dino walaupun mana berapa magmuti ga adab tu Islam dino kandal apa ibo mia ufa fala kurma kan tetap keluar magmuta bis bandu ga midani mi honna walaupun undagu awal menga awat na bis undagu mi hen bos dinu Allah subhanahu wa taala mana berapa hududum berum mi kangkang kuram dati awal menna mi finnani mi watiri mai mulasa betul mi orang kambal wa kama kiya to adi mikan dattaka wahna dakkam bus jehen ikata munkara itta manan pura masai pura jehen ei bani israilum ge meduga kan datta higadi kine eminu Allah taala ngone kanu la yatanahuna am munkarin fa'alu eminu meduga kongulo nge munkara itta manain lu purate mi ummati munkarai mana kura ummai kuntum khaira ummatin ukhrijat lin nas mi islam ketere nerun emme he ummai kam ge jebani ge ummai pe ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billahi wal yawmil akhir ei jebani no he kan tak amru kurate munkarai nahi kurate Allah akhir dang imam ei ma awam ke ummatam mi heukan di bifami wani munkarai tam mana kora heukan tettak amru kora ummata kapima fahis kan tettak munkarai ta hingam dakama banya hak bas punan jehen ekan kam mana koran jehen ade muslimuna Allah subhanahu wa taala sharau kurbi de idu ge maik kama de idu gulifawa alkantaka adi de idu ga algon menna mi fahakurumuga algon menna araganave munkarayatagu maccama magana utigade shehum se ali alwadavi shehumi iduge itu neto algon menge mi kavenige walima taka hamay gota mi dharin libumun algon menge mi baba haflata agiga ya mikankama den hamay gota islam dienuga ufafaal ko munasabat taka mifoda mi haflata kuga hagigatuga Islam din dakka difawani kon goittakettoe kon usul takettoe ama kawinya kis mi islami dino kameto alokame sharu korawa fawa kame ehnamavis mikamugavis algonme mujtamoga algonme miyadu e fenigen ebade war boda ghairu din takuge ahuluweringe sagafetta mikamutereya war boda wadigen data bay faharu kawenige hafla ta mi kawenige hafla bawe mi hunna olun arawaran algon mangi terega eba ege dirasmiyat nota de hafla eba be ingeto algon mujtamo ga medu mi balala algon ne fene hama zuwanu amugotegga e kawen kuran ole kujjaya mi engagum ga namuga ingeto hama mi hindu nota india ge mi mihun e kopi kuramu data e ceremony hama baba mi madata ya den hama ekon mi damidari folo sama nasha ingeto dika bawaru kantattake bakure kayaweni kurmu kuriga adi ege doskola fo mi kayweni kurun kayawenige hafla mi babani hama edota shewdum itifaha kure fadain mi baikala mi kankamun awattirinna mudu bo bisalaka khitan dan ko eto evsama sharo kure vikam ama sharo gawa hama alukammi ingeto mi dunyawi kutufa kura adwe visnu hama sida dini shar'i alukame eka hen namaves ekamugal sama algonu menge bodati music show ta baba reganu ekedde jahan den hama awattirinna sundaguwa ne kandatakko mi halatu ga algonu menge mi mujtamu kandatam mi
ඒක වලුම්ගේ ස්වාදකි කුබාතෝ යසහයතුගා ඉස්ලාම් දීන් දක්කා දිෆා උසුල්තකකි මි දීනිකන් තත්තෝ අලුන් මෙන්න හිසාබ මිකංකන් ෆෝරාෆා නෝනි නොත අලුන් මෙ මිකංකම මෙ දගාෆිල් ෆවන එනමස් යගීනවස් ඉස්ලාම් දීනුග කන්දත ඒ එම්මෙ හෝ zamaanතකු ගල්තෝ رسول صلى الله عليه وسلم زمان وصحابين زمان وتابعين زمان واتباع تابعين زمان ويفو مهيو غرم توغا ඉබේෆෝන් එකම නමුනා දක්වා ෆෝන් නානේ එහෙම කුබාතෝ ඒ මිකංකන් අස්තහයතුග මුස්ලිම් පුරෙන් ජෙහෙනේ ගොතකි ආදේශේ خلص فعلا طريقة هذا ناس أصل الإسلام شريعة دين بيان كلام ورقينا كانت تكفي الفهم هذا اللي فاوا شرعي كانت تريكا خارجنا كلهم وليما شرع كلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث كلام فني فكر نمبر نامس وليما ديش أني هذا يكون تعرفون فضيما حقيقة وليما سليمان وشرع كلهم فاوا أني حقيقة تجوك يوفر يكون تبارا إيجن مس بها إفهم كلهم أدي هذا يكون ختان كوما كي رسول الإسلام شريعة تكا شرعي كمني ما كودي سورة سرفون के ज़मान पर एक नवा घूमने कमी अदि एकांत तत्ता एगोटी बेमाती का हास्य का तत्ते एगोटी का पूरा करता है हम एकांत तत्ता शरعي निगड़गा कौमा की इस्लाम देने का हुद्दा पूरा करता बार वाला का वलीमा की सुन्नते हमें यहाँ को अकीदा एनमस देवर गुणी बता मी अंततका गोलिगे बाय कौन का बाय दीन तकोगा ये हम गोले बाय आधा खाद तक मुस्लिम के तेरे बिहार ऐसवा खाना हमें ने बाबा पूरा फाग देवर बया में गोले बता अखो इदाल बता हमारा किना हमें ने फिने आरनी ये वाली मां पूरे मां पूरा का को एक गोली के बाद इन्हें बाबा ने engage wa stone nota mi duas mi hakikate ki mi kafam ngana Allah subhanahu wa ta'ala ibayni magum dim manako wa kafam buttaka tabaw manako wa di mi dinuga bay kafam mi dekin komone bongara to ngana mi dinuga bur bay dini kafam enuna watta ki mana bay dini kafam misalnya anak ikan ukur dua orang, rodai kemana dua. Nuata, abis minum sebaik kangkang yang Islam dinu raisa huri kangkang syar'i dini awalnya ini orang atau orang mana? Ego miri kahara kangkang tadi kafir na wattar में गतों में गई तुरुम मुंखरा को लेते हैं बातें. एवं मी इस्लाम जले में कुछ सुत्ता पूरा कहाँ तक हाँ में कोरीगा engage mataka hafla ibawa mukhara ke adi hamaya eko kawuni ke mi walima ke teres Islam syariat ko ngane ibawa mataka khilaf katta warakina kankan bohule ege tere eba himene uzi tu hago na sabariniyo dawakiya bot shota para ka sabakar ka asuhagiga tu namin ko ke kamakini wala muhimmo दोहे के असो एली के हयात सायत कायम में पैदा नमा एना हकीकतुला अल्लाह सुब्हानहु व तआला का हजरत में एना के दिलियों का बरका जो हम उम्मीद को परा मुहिम हमें कहना है कुरान आ दिलियों में कहना है फशन हम एक तेरे तम मुनकरात बत्ता की पूरी मां दिन दिलियों में हयात के बरका कहने दिया मा दिन इन उफादर का Jadi kalau mereka jadi bunyinya asal alamnya kami jadi terkumpulkan atau besar di bawah. Emang mi ufah kalau enggak awalnya Islam di mana kami di bawah minimal tak bawah eba jihad. Orang keluar gitu dalam gitu orang kita melu hama oikui atau kita mau kangkang hingga mendagui di dalam itu. Ada Islam di nuga awalnya faham kurang gak munasab tu terega himne munasab tu ini kawini ke mati orang main munasab tu walima ya ki kawini ke munasab tu gak dewe ke umaka mikiana me walima anu tu emma deme mutam idar fadain
කාවිඤ්ඤකී දෙමීහෙක්ගේ දිරිවෝ දෙමීහෙක්ගේ දිරිවෝ මක ෆරහාගත මෙයි එමා කාවෙනි මිකොද්දෙනි අල්ලාහ්ගේ ඉස්මුගේ බරකාතු man Allahu ismuhu barakatuh debihum ke kawanya aku tuh kodi ambil fimeki uni madami nami kabul kofi Allah subhanahu wa ta'ala di ismuhu ke barakatuh kawin kodini madeng embori koskom kan tete mikroni subhanallah ema mige theriya den dinuga nahi kurabba hoinha kami nuan wattaka higeto mi wara matiyari mai muqaddas gurumakun debihum mi kuligen ngai එම කාවිනික බරකයි කෙනිදානෙන් ජීවා කුරියා කමකුන් දෝහෙලි වංජියන පල්ලවා දෙමිහික මුස්තක්වයටක කියා මුහිමු කන්තත්තම් උන්නාන එහෙන් නවස් කාවිනි කුරා එවන ප්‍රතනිකම් පල්ලවා මිහාරව මෙන්න මිෆෙන්නාරුගේ මුජිතමත කොම්මියද ප්‍රතම මේ කාඩ තයාර කොල්ලන් දවත කාඩ තයාර කොල්ලම්ස් හාද බොඩ ඉච්චිනේ බහරතුවේ අනක දෙමිහුම් මීතිබේ තන් තයාර කොල්ලන් dekat Columbus, para kerja kemudian illa ka fansa visas dia. Kami ke edemi hame tibe tanta yar kolla illa ka fansa visas dia. Subhanallah. Dengan ka ke kuma kan tamyon ne. Orang kina faru hama dilo galo tin lo galo chu khairi je farwade. Israf ka bawara bikan kan kolla. Den kawini Kura demihu beterin khasa ko anghi kujja warak kina fahara munna mi fennani baya ko emmen dawati gan da tanem eddo ena honne jeheni rangala niwai fa honne jeheni en rangala niwai fa honne jeheni en nos awos niwai no rima adi rangala kanno hori ko tus mi har dawat deve party ta uterin tim wajib we kavinya ka dawat devchiya කාවනි පාටියක දවත් දිනෝගේ සුන්නත දවත් ගබූල් කරොම් වාජිබ් වා එහෙම දවත් ගබූල් කරොම් වාජිබ් කමගා වියස එතන දාන් දිනුමගේ කරන් බලෙන්ජේ ඉස්ලාමී ශරීයතා ඛිලාෆ් කන්තත්තක එතා හිඟහතෝ බලෙන්ජේ ශරීයතා ඛිලාෆ් කන්තත්තක මියුසික් සෝතකා ජෝයතෝයා දෙජින්සුගේ මිහුන් ගායගෝලි වාගතත්තෝ එතනගේ කන්තත්තන් ඉන්තිසාම් කරේෆාවනි මිකංකං කරවර කොරින්ජේ ඊයතෝ දැන් අනෙක් නිකම් බල්ලවා දැන් මේ ආවා මොතන පා කරේ පදෙයි මිහාරු මි කාවනි පාටිත බේබේ ගොත බලායෝ මිහාරු මි හදියාගෙන් දීම ඔපස් ගොතක මජබූර් කරේෆා කර දවතු කාඩුගා ඊයතෝ ඉම්ම වරබ් බොඩ හරදෙ කොල්ලාගෙන් කාවනි කංකං කොයම් මිදන්නේ මියතෝ එෆාර කාවිනි කුරංගා දෙකුදි දැන් අහාරයන් මිහාරු කිහා දොහෙ වෙච්චතෝ ගුලිගෙන් මුලයත උනි හයින්හාරු රට්ටියෙන් මුලයත අල්ලවා හයිවනන් වෙද්දෝ දෙමි වරියෙ හයින්හාරු රට්ටියෙන් මුලක කාවිනි කුරි හයිවනන් ආයතෝ මි වරියෙ ආමද අරුණ උනේ සුබ්හානල්ලාහ් කියනක තිහෙදී dah mau party je sebab kan, mulai dari leha gina dua rati yang ngolo di ma walau pada fuyi fai tiba kakak nek mati, dan mamma yang guna fi dunia kita tertaka was tikan korenjen, komen was kawin korenjen, faham, warga mi kamu garis ma, kalian demi kawin korenjen, mi korenja dua rati yang ngolo fai dan kawin nukuri ma kamu kemudian, dengan heavy ma diri orang ke maksud ini, sama. කාවනි හයයි පහයි රංගල නියතෙන් වොන්නේ ඉන්නම ලාමහ බින්නියත් එනන්ද එම හයින් හරුන්න රට්ටි වේගෙන් ඔය උනීති එහෙම කාවනි මෙකොයි හයිවනම් විද්දෝ වරි වේගෙන් මේ මේක බරකාතේ නසන්ද එම නියි ප්‍රශ්නවලන එම හගීකතු ගාවස් කාවනිගේ වදීමත හොගහම අවුන්න මියද ඔෆෙනේ දීනා ඛිලාෆ වරකින කන්තත්ත hama warabboda muitamo ebaje kan mikan tattakan helun diri kurwan ebaje mi munkara tan kutuwa masai kuran jeba ukur khutbata hogayos nuak tatta kewin jeba warabboda hama alumen ebaje dinu betera nagalawan Allah taala kir Quran gawa Quran gawa bone ya ayyuhalladhina amanu dukhulu fis silmi kaffa e imam je mistakunne dina rangal bannar
dina rangal benar ema foto ke ebang imam fa ebang iman lu dinu ke teriam yang beru pun warna sih rangal dinu tera warna sih kami kurang balik ini sunnah tu kau ti kongko tekato enggak Quran sunnah tu kongko tekato ti mi kamu gak kurang ini adab tahki kobaito dan kami hukari aha orang fidu masjid kobaito mi kamu gak kurang manakan tahki ikan tetap untuk hari wanjil berkah dengan nani. هذه ولا تفصيل كل نبا وفافا على كرم جناموجا على نمجمي مجتمعوجا هنجمون دامي مكرتك حسكو على نمجمي ديني مناسبة تكوجا تكاغولواجي على نترجمي كرم دا كان كما قولي كان كموجا الدور نجينو تحدود تا دشينو سه بدال ودبي كاوني يلانو كرم بنجيتو Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis berbi ya'linu hadzal nikah mikawni ya'lanu qurash gitu Nabi sallallahu alaihi wasallam kawni qurba kam gawan kan badwa kam gawan ma kawni ya'lanu qurba Nabi sallallahu alaihi wasallam ummat ay kam par wala ba nos mi ya'lanu qurum ga terega mi ga kankan mi kamnu buskan mi wala kan tatta ade denga kawni ge hafla ga terega angenu mi jamaatu gadetto zamanu gabas alwana hama khabar li fawtu mejiya hama tara bis jefa e bahuri e hudda mi hududu islam dinoga to analwa devafa ve mi algonu menge mi haflat takuga hama music to mi benu korweni e zamanu gabas waragina music saman to suri to e namas e music gabas mingade islam dinoga hama Kandal bade wafa e bawe hema mikama gule gutum shehun eche vidal de minuto. Ade kolegas baya kore gota kavmiki shar'i kavmiki ufades bina koti shar'i antatormati ei ufa kore jehe kama ati vesa shariat ka wali masha kuraba kolega aho dikuri fadai kuriga bay de salafon ke zaman fajr nas bay ufa ko hoga bay kadata ini bawa orang ka dikur kuraboni mi andata bina fawani islami syariat juga antata gumanca bayan kore bawa hukum tahu egotu music dawaya itu music islami syariat juga ini berinya bahwa ini kama be egotu foite liwa Berarti foto lihat bahwa yang baru masa dia. Mi kantor tak kandaran Islam syariat itu hudud itu. Ilmu ini warak kira ilmu. Music saman tak. Belum program music kurang. Udah nama kamu Quran Sunnah tiga bayar apa. Hadis sahih hadis Rasul tak. Mereka muka inspire. Music haram है आदि फंजमान का मी पहले दिन तक वो आने वाले को अन्ना में कमस पया में है एमा मी मुनासिब होगा तो कावनी के में हफ्ता और बिना हफ्ता का पूरे मुकारात म्यूजिक को ले लो ऐसा शरीयत का उत्तर करवा हां करवा हमें कहीं बैर asal tak kais kali tar berber kongres akhirnya filihenu ini wah majlis terbuka tar begini tempari jahat pero kali tempari jahat bayi diberi member betul ebes wajib masa member member es baik betul emang mihawa mengitir bikulah music taka ya hamameno emang mihawa आमुते कामों में तेरे काली हफ्ता होगा भाई हफ्ता होगा बड़ी म्यूजिक शो तो नहीं होगा अनेक का भाई हफ्ता तो कामों में ना वो बाहर कोई नवा हजारे मना माइक को इच्ची क्यों निकल तो जैसे बाहर कहानी कुरा देनी हो ना फुर्सा को किसका कहानी कुरा में हम मस्से ini boleh kembali berita mazi boleh kembali berita lain terbiasa sebagai mana yang mau makan yang baik atau nikah karakter seperti ini. Ini juga orang yang dipahami yang ada mai
kashige nuwa bana wa mukarata wa wage tere bainga ade ni arumenge mujtama tahuga kawani hafla tahuga adi iduga munasabatuga mi bebe kuligaru tahuga wasmiyadu hama music lawaya music orang aam kamaka bafani den islami ummatuga ilwarin mikan tattaka behe gotum war tafsil ko miharo ahmad akwa fawani adi arumenge rajye gawas mikama behe gotum ilwarin waragina darus tahuga was ahmad akwa fawani Kirtu Quran libeng guri tadi takabbala ayus wa minan nas man yashtari lahu al-hadis ya to gawas Allah subhanahu wa ta'ala miyangani wa minan nas man yashtari lahu al-hadis gana wika baya koye mistahum tere li udilla an sabilillah Allah ga magum mistahum ekiba ko mattaka e mami hama Allah andi huwa kufa bay sahabi be kanu musse bahori widaru fa mi ayatu ga min kawni lawaya mi sudwa yedo dan nabi sallallahu alaihi wasallam ga hadis masbuta hoga mufa saman wa khassa mi kan tatta warab pula fitri ganna ko mi kan tatta udda quran mi hum waran hama kadayam masai quran kama ehmi wa mi adu dikam ballawa hama kiyawa widawati be funna bus illuwari mikan tattan onna boy bayan kodde bayu hama ane kolong ebe kalunna de kolong ebe kalung e dakkawa dalil takawas de kolas sida hama khandelige inkar kon ya de kola wa takkami ngolom feni gendani hama hadis putoga wa fadai mikan kam warab pola nagahattan dirwam masai pora bayam fenani then sheikh ebidali fadai miyadu alwindam bi pura music show tahuga wara poda mi musica ekum yanna dawata hoga dawata ka eki mi hum wajidwe mi hum ge fori kadawe wan ege daraja mastu kurwa kala kamen hijoni gedo wan ege daraja mista ko e bagende hale lawa aduga de koi ka hoga ka hoga ajilla echiti ukha subhanallah miri dinu ka kiha bodakam mana kor bor kantattam miri wajidu wegen gos kurwe kamenne ema midaraja kantatta da kamga wana me besaliga uddavis nuana kantattam miri alumen amila buddhi visnali ma wasinge alumen na warapoda ema den fakhru dannawan to alumen hama warapoda mi visnanje kankam mi alumen mi dirilum dani jazira kodi ratta hoga mi dirilum dani alumen ratta hoga sadami kama amankan dam hatta alum masai kuranje hen kirtu buwana mai nabiyya sallallahu alaihi wasallam ga sunnatun kantatta ke manawitti kam ga wanama ekan kam alum doheli wajje hen kuriga ummittaka medu kantatta higadiya go alumen dirasa ko ekan tatta ibari libigan nje hen gitu kuriga ummittaku mi humus Allah subhanahu wa ta'ala ke nabiyyun rasulun doko Allah ke nisan taka purwe mujizat doko Allah subhanahu wa ta'ala ke amru furtaka nukiya mantri mate kantab begantiya ko kada pada arfat nurfanu wa hada habi alifanu wa are wasibi dingandu gambuan ada probemiu garau probemiu enunto ema Allah taala yus pulagumonte odigime bihar sallallahu pulagumonte odigime Allah taala kirit Quran ga wahi Quran ga wafani wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa atudane musibah takabbiruti washi wattaqu fitnah e musibah annairu la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa tiabami muteren hame kan ekam ga shamil mi hunna ekanni nune ekannan enonto ema aamu kofa ngicna tudane para boda biruti wajhene mujtama tahuga fahis kantata biyanuga kantata fitri kamga wanama Allah subhanahu wa ta'ala e bayki macam rakka teri palita fa korba fono baba
baik ai masih dati porapa eceti ga bodu ngami kan kam sannan mi bos ba or kan tatta vitame ka emi hona diri ole munda buwa saatu kan tatta vianu da kan tatta sahum mujita matakan Allah wa fa'ala biru wajhi kan tatta alumnaki la ilaha illallah kiyanti muslimun elbima alumna ulun jeheni alumn ke dinu ga alumn ulma anggawa fawakota bayakumi mulai hakota alumn mulai kanwa nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadis pokoni man tasabbaha biqaumin bahwa minhum bayaku ulai kota mulai farah ke kama panyam ebi hum ke tere hena wiye ma alumn men idu ay mawas alumn kawe kurai was alumn kujjo khitana kurikam gages alumn balen jeheni alumn ke dinu ka unna alumn ke dinu ka mana kofa unna kanta alumn durohedi wanje ei kibe alumn nang ekamu liben kore heo kan tatta nulibi fa fa ke tar ke dewe hembi ade alumn mi forum nimmadan kanala fa wagutus kaaru ganna tibe mi hawden alumn mi fahu de suwal mi kollani ngeto mi suwal algon mi kollani sheikh mutamina mi haru algon menge mi mujtamauga algon menge dini munasabatta fahaga kurumuga algon men gairu muslimunge sagafetta egitera veddumuga waha algon men demme mi dekki mige turun algon menge terega algon men etantana ki hama warabbodu ufale libe nota duniyamatige swarugita kama algonun eba gabul koran detto algonun menge tere honna resort tak aich algonun menge warag gina mi muslim divehi eba masekki kore bitantanuga algonun medmi fennani mi kurim baya korodiya kantataka wore adi ellevel matiga sida khafarunge yiduta engeto etantanuga faha koron dative sida Christmas, Valentine's Day, Halloween fada kandatta faako ege hedum ala e photo naga ngeto ekamuga terega algonumenge mi satta muslim divehi gawmuge algonumenge hama mi muslim darin mige terega wara buran ulamun da talona mi fennani kiya norkatere kametto mi muslimaka vehure sida ghayru dinuge hafla nota munasabate migota ekam muslim babere nota faden hedungelo nota e shiar des muslimun faal kurmaki mi muslimun emihunge aqida gutum belikam gaves kiya mi norkader kamekkan ashe baya kol de faat ali naro ani akharo rishtiano nasara faal para Christmas buhaki astohane ये हकीकत बाला फनाइन मसफा कुरनी अल्लाह ज़ालिका लकु आकमा फराम अल्लाह ज़ालिका लकु फमदिदु व बाकुर ऐसे अस्तिक की दुआ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के पास एक कोडु भाई कोतुगा अंगवामा उड़ता ए बस मुनी मरुगदरे उड़ता फणफणा को गोस्वाने ने बिंगलोस गुडुगुडा गोस्वाने ने तो अल्लाह eha perlu banyak yang boleh bahagia dua ini. Ini bukan Allah dari kita ini di bawah tasawuf yang ini benar yang bersuara baik. Itu suara aku. Itu alhamdulillah ini bapak. Baiklah. Mi mana boleh Allah subhanahu wa taala dari kita kuliah punabus. Allah subhanahu wa taala dari ibadah dari kita family dua yang ini bahagia dua. Faham ke awal akidah ikut kita nifat doa है faham faham करने हदियों बेर के ताकों का सिरा निकलते तो बैर होंगे निस्बतो हकीकत कभी आसर को बिहार हमने रिसोर्ट पे कहीं तो तबुगा मी टूरिज्म बुलावे के निदार दिया हमने bihinge tere wala poda fedre manna wala podo kara kuri ga gunamo amu kara takawre eta gune podo ga mamu kara ni hani ga amu na tinda guru nanta
එමි අවුරුදු ඉතිරි නාම අවුරුදු හේලු තිරවන්නේ වරම් මුහිම්මු කරන්නේ ඉතන්තත මනාකුරදී අවුරුදු වදාක නිබුණු ගොතක ඉතන්තත අවුරුදු මනාකුරදී ಅದು ಕೂಡ ಚಿಂತೆ ಕುಲ್ಲಾನಿಗೆ ತೋ ಶಹೀದಾಳು ದಿಬ್ಬಿ ಏಕೆ ಮಸ್ಲು ಹಮ ಮಿಯದು ಮೀತ ಮೊತ್ತಗ ಹಿಂಗ ಮುಂದಾಗೋಯ್ ಎ ಮಾಳುಮಿನ್ನಕಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ಕಂಗಾವಿ ಮುಸ್ಲಿಂಗ ಹೈಸಿಯದು ಅಳುಮಿನ್ನಕ ನೋನ್ನಾನೆ ಮೀಗೈ ಮುಸ್ಲಿಂಗ ಮಿ ಟೆಟು ಜಹಾತಿ ಅಳುಮಿನ್ ಟೆಟು ಜಹಾ ಮಿ ಸಲಿ ಬಡಾ ಅಳುಮಿನ್ ಸಲಿ ಬಡಾ ಎಬಿ ಹುಂಗೆ ಮುನಾಸಬತ್ತ ಎಬಿ ಹುಂಗೆ ಫಾಹ ಕುರಾಗುತ್ತ ಅಳುಮಿನ್ ಸೆ ಮುನಾಸಬತ್ತ ಬಾವರಿಗೆ ಅಂತ ತಪ್ಪುನದನ್ ಕೊಬಾತು ಅಳುಮಿನ್ಗೆ ಇಸ್ಲಾಂ ಅಳುಮಿನ್ಗೆ ಈಮಾನ್ ಅಳುಮಿ ಕಬೂಲ್ ಕೊಬ್ಬಂತಿ ಬಿ ಅಗೀದಾಗೆ ಅಸಾಸ್ತ ಕೊಬಾತು ಎಮ್ಮಿಜಿ ಕಮಗವಾನ ಏನಂತ එහෙම මියදු අවුරුම වරබොඩ විශ්නන් ජෙහෙ කමෙමි අවුරුම නකි මුස්ලිමෝ අවුරුමගේ මුස්ලිම ආයිදාතක පප්පයිගේ ගොතුගා නිස්බයි වෙතිබි වර චීන බයක් රිසෝර්ට් තවගා මස්සයි කරණි ඒ එමි හුවස් තමයි මිහුගේ දරින්නන් හේව කොයිත්තන්ගේ දේන එනොත දරින් රංගල ගොතුගා තරවිත වෙගෙන් දාන්ගේ දේන දරින්නන් හේව විශ්නු අල්ලාහ් මේ වරපොද්ද මගේ දේන එන්නවස් ඒ පප්පයින් එහෙන් දීන්තහුගේ මුනාසබත්තහුගේ බෑරිවේ එහෙන් දීන්තහුගේ සියාරත ෆාලකෝ හන්තත කරම් දායවේන විස්නාදින් ජීහෙනේ තිමාගේ ඊමාන්කම් සදාමතුම් වේදාන තමාමදු විස්නාදින් ජීහෙ එනගේ ඊමාන්කම් එන බේරුච්ච කමුඤ්ඤ එන කොග්ගමුන කාවඤ්ඤාච්ච සූලිකින් ගාදා තිමාන්නේගේ දරජ තිමාගේ හාලතු ගාදා දෙ මිෆද කන්තත්තහුගේ ඔලගා ෆාස් දරිෆු බස්නා හවාහ දරිෆු නුකියමන්ත්‍රි වාවාහ kemannaga dari foga ulum warapoda padaluwe ennonto ema emme forodama maimba faimi rangalwam resmije almen dari nalman hebuittange dekam gawana arabi harba higga essa we la yastaqimu dhillu wal 'ud awaj la yastaqimu dhillu wal 'ud awaj gudan onna ejjege hiyani kedenno waane gudan onna ejjege hiyani kedenno waane ennonto bima alumen istiqama ini biganne alumen sida biganne untuk alumen gedari sida alum khairi mi dekudi ni bifawa mamma buni timan mi ha firmi ha khairi bariwa mi gastu kolani timan daga firmi ha ge ulun rangalin nune resort ga bike kudin ew buni na rabo akos hamaygi no suriya kuris mustahik na bayari veye Harus ikuti ke ulama besar berarti badal tengah ada main berfain ranggalan nulawe kama banyak dari ke ulama suruh ke badal tengah ya itu badal tengah ya ulama para bodoh misnan je kami ni yang bima ulama korihai members sama mikan tetaga ada terega para bodoh misnan je kalau hingga jehen dinu ka ranggalan sabit itu itu badan je hentin tahu ke bihunge ಆದಕಾದತಗ ಸಕಾಪತ ಮಿಕಂತ ತೊಳಬಿಂದು ಹೆದಿ ಬಂಜಿ ಅದೇ ಮೇರೆಗೆ ಮೀ ಪೆನಲ್ಗ ಹಮ ವರಗ್ಗಿನ ಮೌದುವಾ ಗುರುಮೂರಿ ವರಗ್ಗಿನ ತಫಾತು ವಾಹಕತಕ್ಕೆ ದಿಶೆ ಹುಂಸೆ ಹಿಸ್ಸಾ ಕುರವಿ ಮೀ ಫೋರಂ ಮಿಹಾರು ನಿಮ್ಮಾದ ವಗುತು ಮಿಯೋನಿ ಜಿಹಿಫಾ ಹೆಮ್ಮ ಫೋರಂ ನಿಮ್ಮಾಲ್ನು ಕುರಿನ್ ಮಿರೇಗೆ ಮೀ ಮೌದು ಇಂಗತೋ ಉಫಾ ಕುರಾಶೆ ಮೀ ಮೌದು ಬಿನಾಕೋ ದಿವೇಹಿ ಗಬುತ್ ರೈತುನ್ನ ಖಾಸಕೋ ಜುವಾನುನ್ನ ಶೇಖು ದೆವ್ವಾನಿ ಮೆಸೇಜಕಿ ಕುಬಾತೋ ವರ ಕುರ್ಕೋ ವಿದಾಳು ದುಫಾನತ ಆದ ಅವನು ಬುನಲಂ ಬೇನು ಮನಿ ಮಿರೇಗೆ ಮಿ ಮೌದು ಬಿ ಉಫಾ ಕುರಾಶೆ ಅವನು ಉಫಾ ಕುರಂ ಬಿ ಅವನನ್ನ ಫರದ್ ಫಸ್ನಮಾದ ರಕ್ಕಾ ತಿರೇಕ ಮಬನ್ಯ ಅವನ ಕೊಮದ ಕುರ್ಆನ್ ಮಿವರ ಕೀವೆ ಕಮಬನ್ಯ ಹೆದನ ಹರಿಯಗೆ ಜಿಕ್ರ ಕೀವೆ ಕಮಬನ್ಯ ಅವನನ್ನ ಅವನಿಗೆ ಅಮಿದರಿನ ಮಿದರಂಗಳ ಮಾಮಲೆ ಪ್ರವೇ ಕಮಬನ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಮೈಂಬ ಫೈನ್ನ ಆಳಾವೆ ಮೈಂಬ ಫೈನ್ನ ಓಕಾ ತಿರಿವೆ ಮೀಹುನ್ನ ಹಕ್ಕು ಗದರ ಇಹ್ತರಾಮ್ ದೇವೆ ಕಮಬನ್ಯ ಅವನ ಉಫಾ ಕುರಂ ಬಿ ಅವನಿಗೆ ಶರೀಯತು ಅವನಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಾನಲ್ಲಾಹ್ ವಾಜಿಬ್ ಕುರವಾ ಕಂತತ್ತ ಅವನ ರಕ್ಕಾ ತಿರಿವೆ ಕಮಬನ್ಯ ಇಬ್ಬ ಶಕ್ಕಿನ ಅವನಿಗೆ ಉಫಾ ಕುರಂ ಬಿ ದೀನುಗ ಹರಾಮ್ ಕುರವಾ ನಹಿ ಕುರವಾ ಕಂತತ್ತ ಕಾ ಮುಂಕರಾಯ್ತ ಹುನ್ ದುರುಹಿದಿವೆ ಕಮಬನ್ಯ ಅವನಿಗೆ ಉಫಾ ಕುರಂ ಬಿ ಅವನಿಗೆ ದರಿ ಅವನಿಗೆ ಬಸ್ಸ ಹಾಕಿ ಅಮನ್ ತಿರಿವೆ ಕುರ್ಆನ್ ತಸ್ಕೋ ಎಬುದಿನ್ ಹೇವ ಮೌಗ ಹೋಗಿದ್ದ ತಫಿರ್ನಿ ಅವನಿಗೆ ಉಫಾ ಕುರಂ ಬಿ ಕಮ ಹೇಮ ಇಸ್ಲಾಂ ದೀನುಗ ಉಫಾ ಕುರಂ ಯತಿ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಸುಬ್ಹಾನಹು ವ ತಆಲಾ ವರ ಕೂಡ ಅವನ ಅಂಗವ ಮತಿ ಕೊಮ್ಮೆ ನಿಯಮತಕ
komme niumate libe ngama ufa syukur korje niumate libe Allah hamdu syukur korje ko tun dinu kan nani syukur ke saida korang kusman niumate libe sedekah korang niumate libe Allah hamdu korang alhamdulillah Allah fadlu untuk kan himmat kenam yonnan ema de harum ke dinu ga ek munasabat man Allah tabba famani arakan tattaka kurigen harum ufa korma ke bima harum visnam vi komme munasabat ka kurigen bifaah kurve mi kurigor kan tattaka mi kan tatta dinu ga hudud ga terega total dinu ga hudud kiriya bewa kama wanya harum nuane tantan taka harum ke daring se tantan funwa kan Mila soalan nam mifenna ni hamara rarra ga eki rarra hawan nam gofene masha Allah din te ke lobi wa hamara gina mi hon ga gofene e pa tanta ka mi hon mode e mi hon ga dalim ves mode e be kan pora mi hon wa tera belin kambodo ne wa takkani mi ha mugita mo ka ba e shehum ma boda dinu ga wa takkan hada ga mi ha wa harman mi papa music so ta ka bes mi bun na de Koin anna warga dera vitere waga dakkan mi emi hu derawan je kamettami subhanallah muslim ek haisun derawan je kamettami music soy balam mi yakum diam ekama derawan je heta ema warga kin rarru alhamdulillah hewlepa muslim akhunna khutum mi du'ilum warin derwana se hitan nadwa hagen ebe pun ben puroni ebe pun ke darim be sekan kam rakha de pun ben moni ehmi alhamdulillah mi haram warak kinar raruga warak bolo kharad poggan mi hinga sota mi hum ummid purawa gata ka bisni honne mi honna bisne mi har rangal kan tattan nun kan gai embe ekama derawe mi wak dakka wah karo mi denni em alun ha muslim huriha akhunna khudunna dobe zuwan nabi sallallahu alaihi wasallam nawale mi wah ke ki alun men nang emme muhimwan alun men ke ti emme muhimwan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiha warakat doa qur'ani ballo ay Allah nabiyya emme ma insan nabiyya sallallahu alaihi wasallam doa qur'ani Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik adwa bil ila hittan efum mifraj sawa ila miraga di mati sabit khudde pande algun men kiha warakat doa qur'ani algun men gehin islam di mati sabit khudde pato dinu ke mati alumen sabit alumen ke daring wes di mati sabit we egotuga maru udan kiha bodaka masai kurenji hen ehma nukissar magmagun da kan wan nubah kam ke maguta warak kina nubah kam ke maguta da mijja kom mi ha ko sama devidane waran nubah ko tabe sole devidane kam hoye ke sagu timaga akhir bes gelligen dan ehma alun nam muhim wan alun ke dina alun ke akhir adi alun marwadar alun nam muhim wan alun ke daring basaha kiamun ter soli rangal putih ko to ga mitune ga tibum main bafain rangal ujja darin rangal wan waram madu halate nannani mamme poppe rangal dari ho koswa nadur halate nei main bafain goswe darin koswa nadur halate nei mamme oppe devi goswe dari ko rangal nadur halate nei ema balla kahu suratu ga soli taqwa mi hit wa Allah bayan karo ena maru dimo fahoga ena ke darinetta kay rakha teri koddevi khans faare kidaga wardi fahori e faaroti kiriya notti odi e faaro otte retan saaf kolla gannami undane khansu hifay koda yatim de kodiga milke gelligen diye Allah edi odi genne yakudim bodo tasarruf den e rakha koroba bahatto ehem be khudul gafana musa gafana debe kalum ponwa e kan korabbi Allah taala ngoni wa amma al jidar fakana li ghulamain yatimain fil madinah ifar danne ede be kalunge maramat kore ifar fakana li ghulamain yatimain fil madinah rahuga dirulum de yatim de kudiga milkeke wa kana tahtahu kanzul lahma ek daruga hotte ek din nawa kanze embe ek kanzu ek din na gelliga hingada thi Allah taala khudur gafana musa gafana forma mi maramat kore ekibe wakana abuhuma soliha
ede kudinga bappa wiye sooli rangalo mihaka masyaallah bappa sooli rangalo mihaka be egotuga e sooli hakamadi bappa maro diyama Allah taala ede kudina rahmilu ima miduniye galon main bafai hito hori kota kamalo kiya dari rangalo wani main bafai bersama rangalo ini dari bersama wani ini ma'lumen warapura alamen ke tahinge mustaqbalan isnanke alamen ke ukhrawi hayatan isnanke man Allah subhanahu wa ta'ala minna hiyo isnu min warapura هذا मेरे फोरम में हिसाबों अलगों में निम्मालनी अलगों में पेनिस्टुंगे गुतुगा बाहर देवी अलगों में लोगों तो माशाइखना अल्लाह सुब्हानहू तआला है जज़ा में वरो खुदों दी दुआ को रहानुगा जज़ाकुमुल्लाह खैरा هذه हम फदें नी मजलिहा हाज़रत बे अलगों में लोगों में अखुना उख्तुम एहद कुर्बे वगुतुगा अल्लाह सुब्हानहू तआला baraka illa wa kamuge hew ajuru min war ko deba alon man nakini hew bas ha hew bas qabul kura ya gotan amal kura ba kamuga lebu ngedi dua kura hado alon mi forum min malani wa akhiru dawana alhamdulillahi rabbil alamin wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.